Yebo, ingane wethu impela sibona lapha izindaba ezingekho zinhle neze njengoba sibona lapha naye umfundisi-ke wokufika odaba phana ezweni-ke laseBurundi-ke sethe wahlasela usisi kaMjusti-ke osukwini la izolo ngoba-ke emlisela ukuthi-ke ubhuti wakhe kaMjusti kubonakala laphana-ke kwi-march and march elwisana-ke nabo abantu bokufika bafake ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela maqangeni ngibingelele kuyona-ke mbuso MTV sithi njengoba saqala ngene channel akawenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell uzithola zonke izindaba eshisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi-ke wengeneza wethu impela sibona lapha izindaba ke zingekho zinhle zenziwa umfundisi ke odabuka ke izweni ke laseBurundi njengoba ke ihlasele ke usisi ke kaMjusti osukwini la izolo ke ekseni njengoba ke ebemlisela ukuthi ke ubhuti wakhe ke kutheni ke abe ingxenye ye march and march futhi ke engabafuni ke abantu ke bokufika kanti ke wengeneza wethu impela ke sokukhumbula ukuthi yena ke uPastor Mjusti ke lapho ke waphefumula khona wathi cha impela ke labantu ke bokuhamba ke abahambe vele ke sibe bamosha kakhulu njengoba ke kuyibona ke abantu bokufika ke abazake nomgunyathi ke okubothela phela ke ama-city nemisebenzi ke yamaciko bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke nisivumele simbuso MTV sithulele yena kuPastor Mjusti ke ephawule ke ngalo ke loludaba kolithekela umvelela phana ke emndeneni ke wakubo. Isithoke kakhulu into esizwile kadadewethu njobe echaza umfowethu yena lo pastor besingakaze simbone besingamazi even kwi picture so okuningi sizitshela ukuthi sifisa ukulinda udadewethu aphaphame ebese sesichazela kahle konke ukuthi kwenzakaleni isuka phi into yakhona ngoba siwumndeni siyafisa ukulazi lonke iqiniso lokuthi yini eholele kulesehlala esibhlungu kangaka ngendlela yokuthi even esibhedlela maybe bamfaka i-drip abayitholi indaba bamfaka ngoba ayikho indawo angakwaziwe le muntu kuyona so umntwana lo uma sechaza uthi upastor wakwam accuse embuza ukuthi ubona ivideo yami sikhuluma indaba yama illegal immigrant ukuthi asengidestroy kangakanani kumsebenzi wami womusic bedayisa umsebenzi wami estradini so leyo nto ngaba vocal kuyona ukuthi I'm not happy ngendlela abenza ngakhona so ngiyayisupport imarch and march ngiyasupport ukuthi abantu ababuyele emakhaya abangenawo amaphepha right so kuthe makusuka lapho after leyo video waphinda futhi ngomhla ka-30 June uJacinta umholi wemarch and march ethula i-speech sakhe waphinde wangi-acknowledge kwi-speech sakhe then waphinde wayizwa leyo nto kuthiwa kupastor lapho ke wayilabo zakho so kushuthi ubhuti wakho against thina sonke abantu bangaphandle abantu baseBurundi ngoba mina njengoba ngumfundisi wakho kushuthi angazi noma uyichaza indaba uthi usonto emntwini wangaphandle enkini something like that